Suratkan kok. Allah Ta'ala dapat terawangan Lima nangrakang Allah namun dapat terawangan lima bisika lima rakang mahu diambil pati yang kale dari tahu melamati nak bisulima Tarugiyain tu tawa anggau Kampasuruang kita salah sakiman yang berpisahka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ya Rasulullah disuruh makan tua yang meriang bagi batu malah kalau mau dimangani nak disuruh anak-anak orang apa ini kini diurane anti sumpah anak-anak malah kalau mau dimangani Allah Ta'ala angan nyawa anak masing puma makusirat kitab kajana iya kusumana iya tenang kucini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ya Manjoran di pakrasangan di sangkagalayan nakalawanan di Sulaiman nakasuruweran kalen nari angin nakana mamalakal mauti yang Nabi sallallahu yang Nabi yang itu al-akwal nyawanu anjurin di pandasangan disangka balayan Allah alurannya waktu iman disangka balayan tulisun tamak muncung manggapan ini yang manggapan ini yang batu yang tamak iya ini dulu makoan ini angka yang anjur yang umar Allah iman yang angka lukisan ini Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah dari wayang kanannya sikap itu
paparan doang lagi malaika angkan niki matana wana kamu doang anak Allahumma ghafir Allahumma firni wal maliki samsi batu'anaka ala nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah Allahumma ghafirli wal maliki samsi batu'anaka pemapuran Allah bagi mapalakana dari Allah Ta'ala malaikat angkat di mata Allah nama mangariku kita paparan doang manusia disuruh karena Allah nakala mamalaika apalan dinnan bapalan doang mangat tumpah Kumpulna karena mo uratnya asik biru eroka era mani diempuan nang sada Nagang murane antu kaliram dan nang dari malakal maut anjarak kematian lembak ini rampuan diri malakal maut namangemo malaikat antu malakal maut malakal maut ampak mudanang anjarak kematian anak nama malakal maut yang negaw mampu nakala mo iya panamate apa nama yang pin mata Allah kamu dia jika tua jalan nasi kuntur kapamu pamuji dari Allah menangkan matapung pamuji namati Kutiai malakal maut yang nyawa nakana masipagaan tupan kaya Allah yang nyawa nasikuntuhan kalaan tumate yang dipangtan dipatanyan ngiring malakal maut dikuntutudun dipatanyan nakamunod turun nipatan je namate garing Allah Ta'ala Allah yakmil ambudi anu mawaki wa ayat batuan Allah Ta'ala yang bunuh isi kamamahnya waiya tahun di
Kaum orang kakak 5 tahun Jo. Ya, 12 tahun. 22. Oh. Ano ito to? Belum pernah bertemu dengan kita saya. Anak tadi kita tahu mana aku mau. Oh, di punya ibu di sana kan. Itu di. Jadi apa apa dan kalau hal yang ini. Jadi dia perlu aja. Teman-teman kita bahasa Filipino ini. Pasal figura. Jadi Kita pentara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pentara katanya nak bilang Kana ini kuwi nasangka kana iya kepintarun mana membangun masing mosikun tumukallukan nadana fatui naya ayyuhal ruhul qarijatu wal isamun nasiratu wal jasadul baniyatu wal urukul mutakaddiatu was-suhurus sakitatu wal juludul mutakarrikau enggak munduran aja di ayat mana ayat. ayatnya. wal juludul mutakarrikatu kamunifatan lillahi liyufsidul qada'i wal hisab batuan nahonya wa masulu omu pujabbo asi ancuru urat tapu mukuleng keke umaruna Dia kulan remanyombani karai lanu cini sombai lanu cini itu salam qala nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya rasul nasuru maka Allah ta'ala kana Allah ta'ala faisahum qiyam yansuruna batwana Punna benteng ngasem musikum tumuhal lokana kini kilani kanibalu minakini kibutaya nisambehi minakini kibatan kadendania moja wana kini kimojo mataena mimi bakena nakini olo kanipasse bremina kini ki allo abula nataena di singarakna Najitoni malaikat samania tajam pagasia sinani pagabani masugari mukmin nani pagabani tammo narakani kafir kaya bintuna nakana kafir kaya waila
المرسلون sallallahu alaihi wasallam Pandrita singka sakini ya Allah mukutana Rina kini surah as-sambayang Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah yauma yunfa'u Allah Ta'ala ia nasin tahu sampulo amru warupana Artunani ya sambayang kasambayang kibatui magarwana mantepaknai nyawaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah والفتنة أشد من القتل بطوانا عليكم بجنا كأنتم سروا والأنف وإنسان أمن وتوكين سلام Magaruan kaum dibangun Allah Ta'ala di kubur keadaan tuba rupa bawi ia bintu kenanen mangalaya sosok bijaran Allah Ta'ala kana Allah Ta'ala سمعون للكاذب أكالوا للصوت بطوانا علي جئنا لك أنت توسع بل يبكى ألقصاصنا مكتلون قوم بأمر الله تعالى Nalika antum mabuta ibatan nabi asali Nanya mo tahu amparang pampulan Ia bintu
cekko ngari perang tahu kadang-kadang aku kadang-kadang wa'isahakan bainam nasi antak kumulu bi'adali innallaha di'imma bihi innallaha kana sami'an basira. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah. Batuan purnama bicara torika wakenam padalam musuki bicara tojen Allah Ta'ala amma jarab kokana mabajika Allah Ta'ala antuna langirkina wadawanna kaumi jekkugiya. Maka nampakna kaum dibangun ngiri Allah Ta'ala dikuburukna kenanya antum mabuta matolo iya mintu tamakmu wadana membelek-belek karena Allah Ta'ala Kunka yang karena Allah Ta'ala innallaha la yuhibbu man kana muttalan fahuran batuan tojen Allah Ta'ala talaga iya ikaw makbuwan naman beleng-beleng ang tinggi-tinggi yang ikalen na bangga-bangga kalian. Iya. maka di mana kau dibangun diri Allah Ta'ala kena dengan turi kubrukna dan kota-kota ilana nama suluk mocera kana daya di babana ia tutupan rita tanggau di pangkas dengan nasiaga antau asisa daya kanan nagaukna. Masya Allah. Karena Allah Ta'ala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum batwana nafassuru wa biritahu wa nukma ba'dika iyatan nagaukan gajiyah. قال النبي صلى الله عليه وسلم maka akanna kaum dibangun diri Allah Ta'ala dikubur nanti tumamutu ikalen nama tekan repepe ia bintu tahu imam balle kadang-kadang Allah Ta'ala wala ta'afu ma laysa laka bihi ilmun batwa mati yata'akkana tanai'an tanwassega kitam maka tujuan kau dibangun diri Allah Ta'ala dikuburuk nake
Kehibangke namanai riulun nakabentuk dulu merasakan Kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bissalam ya Rasulullah Ya mintu kinanin anturuki ya ihawa nafsu Ada Allah Ta'ala ulaika alladzina astara'ul hayata dunia bil akhirati Batuan ya mintu kinanin ampas sampai ya ibadi akhiratna dipampisah bikinna tekne arimino maka sedang tujuna kau dibangun diri Allah Ta'ala kena negeri kuburukna antu tak rewan-rewan magerikan mageri kairi ia mintu kena dan tabasul basakka Kolam remakutan tajam min ritean makutan tinggi kalena tinggi baca mana kalena tanai kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah ya Rasulullah Karena Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu min taibati maka sab'atum batu'alaika usikuntum tumatafakari Allah Ta'ala fasulu kisaka nusikuntum Allah Nuka besoia Nama kesalafan Nakam libang Giri Allah Ta'ala Likuburu nakena dengan Tumak bajuran tepe Rinaraka Ia bintu tahu Ambijara di bawah Perang tahu karena Allah Ta'ala Wala tajassasu wala yakataba ba'dukum ba'dan Batu'alate akosikana kanari bokoi ikena Koridudu isesana maka sampulona kaum limahu iri Allah Ta'ala di kuburukna Kena dia antum akbalomalo ta'ina nasem matu ia bintu kena Kalakalaia kanalino ilalan rimasigi kapunna dibaca memumpai ia kana Allah Ta'ala wa antal masajida lillahi fala tada'u ma'allahi abadan batu'an tojen masigi gantu empo manjomba iri Allah Ta'ala nama kesampulona asak rekau dibangun iri Allah Ta'ala dikuburu nakena antu masulu ila narika dikurukna Ia mintu keknaan balik balang Nana kasampurona Antuan kau di bawah diri Allah Ta'ala
bareng-bareng karena Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba batwa'na'u ikausikun tutumatapagari Allah Ta'ala tiya komakkadoki jekne barang-barang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam majaidudu itau assasa lalam dibangun rikuburukna umatku Tiasulan remanyom bergerain tangcingit na memang cilikan agak dengar biru apa sangarin napacing rahasia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah sampuna tangi anruakam uruna kam dibangiri Allah Ta'ala rikuruna kenna dengan tutayena limana tayena bangkena dadiya musakraan karena ia bintu tahu apa risia ibat maena sepek nana tatoban karena mati neraka di antu walna. Masya Allah. Karena Allah Ta'ala wal jalisil kuruba wal jalisil junubi batwan nama parek bagi kokenan prisepek nusia gandri pakala dilianu purna nupatrisi tobatkan bantu walu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah karena ia tahu ringan ia isang bayangan tertubai karena batin neraka di antu empuana karena Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahuna batwan nama paragi jahnan tumambela sambayan nama keteluna kaum dibawah Allah Ta'ala dikubur nakena dengan antu marompo ibatan nakam mamuncung Talusipan talu aren talu kamasin marahin talusipa erok ni andong guruang kolan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah narasimon karena Allah Ta'ala walladzina yaknizuna as-sahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi batwana
batuan nasi kuntu tumapain ko bulain tikno bulain tala pasulu ka isakan nalitudu isalam bulai dari bebek neraka daripada kikian ri abang nasiagaan ri sabrinda nama gaampak na kau ni bang ngiri Allah Ta'ala di kubur na kenanya antu masuluki jera kana nayari babana na dentrem no paru na ronde kamu na dia no sakraan kana ia mintu kenane balu kana tatubat kana mati neraka ni antu empuana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kana Allah Ta'ala walladzina yastamuna bi'aqdillahi batuan nasi kuntu kenane balu kamamali kana pasyaga amintu kalena anusika dekana si kuntu anunaka andoka pepe naragalasi Masya Allah. Jadi kumpulan dari awal yang tabai. Baru-baru kan. Dari Allah Ta'ala karena jana Allah Ta'ala yastafuna minan nasi wa la yastafuna minallahi batuana ma'malak qaditahu wa nutamamalak dari Allah Ta'ala namaka annaka mimanu diri Allah Ta'ala di kubur nakit nariga antu tepo di galon natak dolin namanya di bangkona niat masak kana ia mintu tausak bima balle kana Allah Ta'ala walladzina yas'aluna syukra wa isa amru billakwi batuanna ia mintu tausak bima balle punna dibangu ngiri kuburu na dipasek lengi rupana bangeri boko nama ketujuh datang di bangir Allah Ta'ala kenalian tutai dari nama suluk monadaya jeba dari baba dan dia musadra'an kana dia mintu kenalan dia sabiri anum kammato jeyana tatubakana matena rakari antu empuana Ini kemakai kesakti, kemakai sisanya. karena Allah Ta'ala wa la ta'tu
keknan iya namo tau ancam ko ipanjak dinan Dorakan duni pamai nari Allah Ta'ala nama kasadan tujuan kami bahu beri Allah Ta'ala di kuburuk keknan antu taena lilana nama suluk menjena karena iya di babana Naniyak masadra'an kana iya bintu keknanan tiaya niyalle biri anung kamato jangan abaka salafan lakam tibang miri Allah Ta'ala di kuburuk na keknanan antu irawang ngani ulun na irate yang bangken na masuluk macera kana iya rikatawana sampam mapagalong parisan bayan lima waktu walianto ya lana makaruan kawalan nabi sallallahu alaihi wasallam selamat ya Rasulullah. Ini masih lagu-lagu. Nani yang mosam kana ia mintu keknanen makdam pengana tatobakana ma'atena rakani antu empuana kana Allah Ta'ala wala takarabus sina innahu kana fahisatan wa saat sabilan batuana dia kau membagi rigau makdam pengakenan kama kau duduk isesana nama kasampulu kau diri Allah Ta'ala di kuburuk lakenan ega antu makbalam masolah yang mosakraan kana dia mintu tahu ampak risia ipak baik na angron na manggena na tatubay na mate Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah naraka di al-qudim Allah Ta'ala wa'budullah wa la tusriku bihi say'an wa bil walidaini ihsanan batuan nasobai Allah Ta'ala kaya kumadua inu manggau kampanye todon riman ron musiagaan riman geyu maka sampurona asreka omnibanu diri Allah Ta'ala di kuburuk kinna binaan kumamutamatan namalimu ipak main nama suwer gigigin na kamatak brukteon jawan tak dolen mo beberik nama naam pribatang Nani yang masakrangkala dia menentu keknanen manginu ngabalas sarurona tatobakana mate naraka liantu empuang nakala Allah Ta'ala innamal khamru wal maisir wal ajsamu wal aslamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bum 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 Medino lani sirimi bonena lani pilei lamu ngalamat bimbo
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah batuan tumangin mabalos sarwagawna isetaman tupagabellalalo ikalen nukenanda sinanugappa empuan nama tuwayan na pamate nama kasampurona andu wa kaunibang miri Allah ta'ala rikuhuruna kenna dengan tu masih meragirupana bakabuy